Next. BBC pamachoke para constituency. Yes. Barongo versus Echate. Chate osokire. Barongo nangu. Echate. No, echate kuminete. Mimi vera utali echate oyo mumaite. Echate oyo mutataka kijana. Omoteri. Oyo rukwere oyo commodities fund oyo lengeuda. On economy ndio to compare na barongo. Now what are you saying? I thought to give examples aba sabantu to betenga they are coming there to ugotokolera umucheso na propaganda. Otevira amashoge baravu abantu batevira nganere. Umwanya gokonya. Taleke Minister of Sports ma and culture. And culture. Okay, I know momenyo we county. Ndio to very frank. Ntebi impact kia megeti. Ekira rengo oyokolera ne vijana bacho gokonya. Na okay, na bwate chinguru yo time. Niambie saa hii. Yalingo research. Kararo nayo ku. Onyo okore research, you don't know anything. Iko kiento nke yako let. Okay, tigango boli gento kiende. Na linge kwende yako mo Commodities Fund Board chairperson. Give credits to 2023 to farmers. Credits to farmers. Mark the word. Credits to farmers. Nero ko allocate na control those what? Funds. Usina oto bwata bali bya banki. Chichai. Ekawa. Chivando. Chinsu. Ali sino mulubika chinsu. Nkalenga bali mbalelile. Arombanya gosoka. No, wamelia mara ngapi? Mara mange. They have made a lot of presses. Chi press nini. Urochi. Echate gakole tekikara stop. A board. Kwanye kwa secret kwanye abali mna wa complain iga na hale chate ne give credits. Na nyota anyo gosoka sa tebe ngabali bakore nini atete yabantu mnabo. Onero mundu to chukobeka na barongo. Iko katanga barongo tuta. Ule acha apanda wacha. Ule mtu anaitwa chate aacha kabisa. Hii generation. Okay, I remember now what pigete. I think she was a nurse. Norochi. He alingo sane she. He. Nurse yaringi. Ndebi permanent job care. With all that time, echata apate power. Eden heaven county. Na venyata alikuwa government. Akinga niyo ndiga. Munyo kwe echata akinga niti. Nja friends ome the generation I'm talking in Tokero. Generation and the friends by the way. Correct? They make a lot of complaints. And even if vijana, okay, and the generation is squeezing over reproduction. Music na akora squeeze. Senta ruchi ondru semba bwate production ye. Abantu balikuwa the best producers baliko berali. Mbaro. Okay, ayorabera so go treat well. Oko paid well. Or natured well. No ruo. Aya. Kingochi. Stiandage. Kwanye kwa generation. Kwanye kwenye hii generation. Kwenye gunde. Lakini of late kwanye kwenye production ni nini? Of late ndio production ya bara. Na watu wengi walikuwa nakanga huko mostly ni age mates kama sisi ma youths. No roji. Iko pono onyo muntu o have some small powers. Echara konye vijana. Of which takolete. Kwa hiyo omwera komanyoka ngome tenje ngabona basa kitu gani akwende bwana. Akwenda pale. Aende kabisa ule atutaki. Chemuliki mbele. Mchezo udondonyo rojo mai. Meti kango tevi. Matiang'i is not a stupid person. Meti ga bintu bine tu atumia brains and common sense. You can't be on that side. Urame to rojo munako tenga abantu mbaro tokocha because of disrespecting omugaka. Ndoko barolera mabira. Iko. Omuntu urali ukurama Matiang'i. Tata. Bad names. Umetembi yokire ezi yokenyuriza no muntu uda. Give me a clip asara mete Matiang'i. Eno muntu buda. No ako waka. Inge clip. Nge yara. Asa ko na likuwa na matanga keno muntu asara mete Matiang'i. Tell me. Asinaro. Nanya kuigwe. Esiyara na wata maskani yae. Tebo skani? No muguzi yale. Ona. No tora sechate. Echate ngi kwale mbintu kikwale kwigwa kwana. Arafu you expecting umuntu uri ari wale bona ekore nga amgude nga naikira bagusiba ankani litingenda ngoko kani mugusiki. Ngoko kani because no kwa renga aliko kwa no kuchimba. Ala from there umanye ko ranga bintu ga iga by the way abagusiba amwiri. Ya bere boy. Umanye ko chiko to brainwash on the radio stations ngaki. Nga wono mete nga ba machoke ba mindo ba tebiri. Nga if we face not let's go
tene no mwana ominto that's ite bintu ratolerete amokua iko bono uri tigango tebi ochibe ende twakore music oro lenga bono baita bausi babere very serious muga Matiang'i no muntu ko very obento ko respected orochi ngo bono wamire komanyoka gochi ngo komanyokera kuchungu I'm telling you nga echate will get 0 tigenda akore production na music. Next constituency Nyine tu atike ilikuwa Nduwatu West Mogirango Steve Mogaka ulibono wakibono tena gote bono abantu barote beto kombuli mukua Steve Mogaka ngiakolire akote ni lichumbe lichumbe lieta iko chakotanga abantu bare feri lete na clip gete njena na baikoyo nganye bono na benga nganye jabo mtu alinga stadium ngana baikoyo abotanga abantu bare yani abantu bro I don't expect there are elders na abantu abanene lakini bako gera tu eka point okumachiko use abusive languages uko kipa maskano kakwarasa uko kachama maskani ngotemo ko kachama maskani haya ngotemo ko kachama maskani haya namanya konyoranga too much. If you keep quiet, abantu abango salibali. Bono lichumbe liga gotenga tukaferia abantu. Tukuminga ki njira na twakira nete gali na bayikoyo tu. Okay, lichumbe no liroda. Kama umbi yole. Kama umbi yande mu mudoni. Mudoni lio koiseke. Ayo lichumbe lia west. No liri sani ya mona babo. Osoro. Na babo yonde. Babo Jafet. Yes. Umuhindi hoja. Ingi barawata lokora ibintu babo yonde bakora. Kwa buri swaligia. Kwa genda Jafet ngokora 1 2. Osoro kwa 1 2 3 4 teyo. 3 4 teyo. 1 2 nero 3 4 teyo. Lakini oyole 1 2. Manyagonde ri chumbe ge ebuse. No ga west ya machuma naro amatindi. Yonde naro oyo ngagia korugu. Rogers. No rio ndini ngoro. Kemosi. Ni mbaya. Na anda machuma na leo mbaragete. Ngote siasa yeye. Ere ndini na siasa kucho kwanza. Sana. Because it will be easy. Kurusia abantu abandi. Umete igora tigangote is competition here. No. Abantu bodo bakunyete. Kaki kemosi na uyo ndatoka. Kaki kemosi na ngakiuri. Rogers. Kaki tukapato ya wiki. Na ria trist riende. Competition. Kama muntu wiki pamoja kani. Ona bako nyokolera igora kini asara akomo. Lichumbe lirolio to nyoko kwana. Oyo 0. Because abantu bara bagwanda no stations wakominga ki baachire interview baachire ose baachire ko kwana ibintu bitari ko make sense. Njena comment at an interview uko kwana egento you are making sense. Umuntu I have listened. This guy made sense. Yeah, he has built me. Njekaki umuntu mno west. Nonde se serikali. Wali bande ka kitingu menga kibago tumia lakini atemere kurwana. Ya nsambire. Ya sinyire. Nabege inde side. Iko bono mo buganga na nje plate ne. Haya. Ona lichumu no leo tokora chigotiga. Lichumbe. Kwa Matiang'i. Manya wote anga. Kuna akwende bwana. Oita kintu kya konyora. Ya I'm telling you ground kire. Bantu mba ibiso online. Babies online. Online is very different ne ground. Paswe ground. Online has a different impact. Impact online, communication. Sindio? Na what we are seeing on the ground, iri cha bantu bande. For example, tori gaiga. Mundu naro tamete ki 100. I'm telling na mutebi umanya ki gote ki 100. Kwa roli? Hato kwa na mangana. Ekira na mutebi umanya kumbe. Wana bako manyanga ki eburukanga we 1 2 eji burukanga eji bana tukotoka. Kabisa. Mune burukanga eji na kwanire mune ya BBC. Echate. Bamanyire ngechate kumbe no alenga abantu baro batametinga ki. Nalingiga bamanyire rero. Ngo ndara scroll mo dako scroll ezibi. Aronga obe. Chate ngolera rero bana ngisuno mumaitu ndentakana. No. One kire kwanyo okay, umeta batekero monto as na bwate past ya. No bwate past ya gwetere mechando yago. Kwalo, iti bwate mechando ya no which to mate it's personal baby. To what connect your personality of because of favors. Ege to go focus on abana nje kwana abantu mbarenga bata yaseke to kubwechate abako choko konya BBC abali BBC I mean tali abangi
Ikobono ngoche gotolera ange gwati gotwenda kana gokurunia Mercedes. No way. Ne Benz. Tari ngomonte igweto bokurundia Benz. Lakini gwikire okay gwasukire gwarenge bobe gwikire ekire kwabere buya ku understand the problems y'abantu abandi. Kwarorire. Uso ubone to kore ku look for solutions. Choko bako. Nande to goche gotolera ngana arege ntakana gokurundia ndege. Ose Mercedes. Ai tata. Tokole aborabu constituents. Ben mamanyi mwidira ne obachumbe. Nano no esikigania karo. Tenga siasa ye. Ben mamanyi na Patrick Ozero. Abuna esikigania kani. Umete to borabu. Ben mamanyi ndiro. Ora no kamate Patrick Ozero na Ben mamanyi. Uno kumete Ben mamanyi. Na fate ground yard. Ben age gasi ae tige go sorry. Na age gasi. Mtu mungu nanga kanete school fees ya form 4. Yons. You know Ben no inje. Angete scholarship. Angote it's not that thing to ko moto. Ben no mete na nje na konyete. Kai. Okay, at a personal level. Oh. Ben na school bus school sana. Na kaje school. Mongoli ngesena tuete school bus. Nani to mongoli? Nsana somete. School bus yake ko chana. School bus na nete. Ndunyiri ndentanga. Ngari chumbe. Ule mungu moja tikangote to be frank. Ati nini? Sasa tukara ago chili kidogo. Acha next time. Eba ko myoka ni mchujo. Mate Matiang'i takayo. Mate ko ngitu kujaka na Mount Kenya ago akachikura ago. Kampeni yake. Zimiali mziki kania ago akirwe simu mheshimiwa. Tata ko sebeni aira mambi. Ate bo tuendelee mbele. Mete Matiang'i tena sasa unajua tuende ku revive. Ya mbele pamoja. Rais hivyo. Mne chama kiko teba mbele. Kwa rura ono tu mbele pamoja. Iishe hivyo. Mwangire candidate. Tukimbia mbele pamoja. So igovura abuna bekale atari. Alitata na. Esikikanero. Aba ati nini? Nimeto Ozero boire. Tawet. Ozero boire ya leko banga uyo ndine ubo governor asali. Ozero ngwere nali. Beni ira neza. Mapema li jumbe liliwa sawa. Mbaya. Beni ago so early in the morning. I'm telling you. Obu governor Nyamira na kioroje prediction yangu. Ngotoko na ticket ya jumbe. Anybody against nyaliyo. To gold. Abutini we no too much explanation. Na benga no ega account ya Kisi. Anybody against Nyamini webere. Wakole atetenga Nyamira, atetenga no ne tukite konyegera. Arai. Mutu. Oliyo meti tigangote. Oliyo ere so debise biko je kworo ki. Nana ali so bo Matiang'i. Kurumu inali. Mbororo litawasa kwegemba. Litawasa kwegemba. Hata sometimes I feel like our president the sixth I go feeling like abantu they started well. What's the problem? Because I supported baba ntoko mnaro koro ntokoro. Olida go chapie reta kuirana. Na baba badonya. Nimbaya. Abuna bande buse. Ruto nya kurama bantu baso. Tanya kubarama. Abali baraginis. Aya. Onya kubarama. Mbanya kurama. Ababanda akiki abagusi abanda akiki bagotumia. Kabisa bagurama bagusi bamwe. Njene musikisha sara miro musikisi. Ekilipu kwa musikisi na ebane language yabo munda go interpreter. Tell me so musikisi ara meto musikisi. Tindara. Kwanya kuyu? Aya. Okay. Abantu abandire ndabaga nindu zo gutumika kunyo kurwaniga kwa pesa gete. Tuita na nsama. Birambauti. Warorire? Kale bobe. Nimbaya.